Musibe ono wolbe sivude assistance humanitaire d'urgence nuku kalaka wonti don assalamu alaikum. Mi salmini ngore teddungal mi yetti muradu mojjur mi do inni on sadi modon go toli la yetti ngore teddungal musibe haray ni salmini julbe Allah be fu wona o ma o musibe haray hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala newni ye yewti kamede musibe ka ciay meden fiye waaw tinnude haray yewten ko fiwndi kon kamedem lagine surtout informa jamaaji din yoton haray piji fiwndi din kamedem lagine haray ko adi ko musibe lan salminion lan jarnion la weltani julbe Allah be fo haray do ngandi nane mi ewi on moƴƴere mi holli on pardon hunde tawata hunde nden hino mapidi julbe Allah be fo haray ko wadi si arden feno saydo kamedem hamdallah haray fiye makodu enen o jiwo mako den kadi haray musibe e o mako den musibe o jiwo be humpiten ko fewndi kon ko yowndiri kon haray o jiwo musibe haray ko mi Mariam Touré journaliste jono kamede mamon président de Modjobere assistance humanitaire d'urgence haray l'ensemble min julbe Allah be fou wona o ma o musibe haray non mi fala yon partage o émission moƴƴa yon partage o émission mouradu moƴƴuru et partage mo ha wonen au moins 1000 personnes téléphone à WhatsApp wonen 1000 personnes avant que information waouh jiwon yo waouh si fana de musibe et tout galé c'est pas facile tout galé et dans la lo tiens petit l'air va tout ni joko yo là là non musibe ono wonbe sivude assistance humanitaire d'urgence nuku kala wonti do mi do ni assalamu alaykum assalamu alaykum Sister Mariam la émission je reviens nani non musibe o fo mo do hidon salmina hidon jarna la ngin yo fanti assalamu alaykum mi holdiri on ni musibe haray ko jawona tana koni ko adien kamedem hamdallah haray non ko adiyadi ko wono wonbe sibul lambe fo allo madame mini no jiti am la émission nani donc on wonbe sibude assistance humanitaire d'urgence fo haray ko adien do taw musibe ko adiyadi ko elle ne comprend pas au fait. Oui, comment faire le mini la émission, madame? Ok. Ah, on dirait mal barca. Je vais noter un nani. S'il vous plaît, je reviens, madame. Donc, musibe, on va si vous de Mariam Touré. Partagez-moi la vidéo. On va avoir plus de 2000 personnes en ligne au moins. Mais ici, nous avons fait et aurait haray non ko adi adi ko do ngani nani mi wanno information ka statut mi holli wonde ma haray ko jiwu markum duubi sapoli ko dola autant pour moi c'est arrivé sur les lieux tout à l'heure tay jingu ko duubi sappo e nay mari o mo yeton do mo mari duubi sappo e nay elle est orpheline de père et de mère wala nene wala baba hande ɓiɗɗo makko mo jogiti yon ɗo o ɗo e miñira e makko ɓen woni ben goto hunde ko on to feƴƴi kaka meɗen lagine précisément mamum nokkure ko wiyeteɗo almamiya pardon hamdallah joni noon en jonne kañum jiwkon konngol ngol o sifano en ko honno muradu num feƴƴi yo musiɓe haray pigiɗi ndi welaaɓe hiɗon andi si nene baba feƴƴi ni haray an a woni ko yurmi si nene ma tum feƴƴi ni yacci bemma haray a yurmi wona non fi si nene ma wo bemma wo feƴƴi ni
accima kono mo wonda innude on baaba fembudo ma on tangini ko woni lon to bemma si woni hande on don bonni tere maade hayno yirmo septembre do makko kono tini musibe en jonna junku ko ngol Stefano yi ene kwa jendo ko fi yen tambito ko fi wato perdu avenir makko avenir mo be lankiti on ko fi en ettu don tambo den fi yo waaw wonde debbo hara o hebay desal o jangay o danko bo mala halangi ñu fati assalamu alaykum assalamu alaykum nous sommes à combien de personnes? 672. Ma chérie, les gens, on a ici. Combien est-ce là? Tigidanke. Ok. On a ici, oui. Nalaga. Bobo. Bobo hebi le bijelu. Tati. Hebi le bitati. Kono no hebi ma. Wamba na beni. Bemina tabemba. Kobe hebi. E ko hanno fekkire. Kono to. On a qui dans hakke musibe donc on dit précisément menen hari ka émission diamé. Nous n'avons pas l'habitude de cacher quelque chose en faisant les émissions. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé, moi personnellement, y compris les autres membres de l'ONG, de masquer le visage de la fille parce que tout simplement, il s'agit d'un cas de viol. Donc, à cas de viol, nous ne pouvons pas quand même montrer les visages. De toute façon, pour l'instant, nous allons casser le visage parce que tout simplement, nous devons aussi protéger la fille. Au fur du temps, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Mais pour l'instant, avant qu'elle-même, elle ne puisse prendre en charge sa personne, on va essayer de la protéger, Inch'Allah. D'accord? Donc, elle va continuer cette histoire. On va continuer. Vas-y, ma chérie. Comme on entend, quand Soli Nibi, on va aller à Calais, ben à Wajina, Calais, ben à Kondia Kadank. Sunuwali ke weti bim yara ka fami ma be on doga me explica na ben no fe irina kono ben no ko zindirali ben na be no dude ka wa be yeto ben na mi yaw joni sumi oti nden be nodde sumi oti be fanka no nyande o fe irana on sa no me ara me explica na be ben ni joni o be yetto ko tamba ben do bayari min susta be mi hula mi susa me wotondira be beteke Miano be come voto di to me explica na benno. Benna o beare be to be do. Kono simioti be fanki na non kambe kadi. Nde nyande bawi nawni wondo ha be jetti. No ya nawdo ko honno be indina no ma. Ko laabi jelo be memo ma. Konde wote. Bawi woni don no ha mi fuddi yaade ka ekkol. Gore be am men sipsuni. Be landi la. Minni minni minde nini la nawni seeda. Benni wo gasi. Ndanyande bay woni ha tiidi min hande mi ala yaade ko mi sella be yenna be nawilan no saabu kalaptan bay mi yeyi ton amona uma saabu yetti belan be reedu bay mi yeyi ton a première fois be yaal be ni wo ko tonako on say men arti wono ha kay tay fayin ala hayfude men yittiti on say no be ni ko mi reedu jomo lebbi joyi bay no men arti Benni wota mi wolan dun de goddo wosi mi halani dun goddo be warayna tana mi susata wolde min ka mi fanki don wona no ha de nyande tala wali yimbe be fuddi wolde ari tay ko tan baben doga be nulani la wo ko mi yaw tay mo be jabata mi yalta mi yata no a jande ko me janga no don be yabe na men millan haylade benni wota mi yata jande École kaisin fokkiti be yobe ntala watti jombe jabata mi yaha tonkan kotan babe ndonu lani la mi ari doga be landi la konno woni min ya ko kambe bay mi explicani be dum onsa be ni o joni be mobe ndir de famille be wada nyaawo be mobe ndir famille be yewti be landi la don kay tumbo fop be landi la min ya ko kambe wa to nya min mi to nyaal
beni wo dandi ko be do ne umaka mini wota toni be de mini mitonyabe kam onsa be yewti don beni wo joni yomi yaka kotoa ha mi heba on don ko kambe famiyo wo mi yawdo si mi hebi onsa mi hota ko nenela bayno mi yi don mi wondo ha beni wo be jetta e sarso be yewti no kono ko mi yawno don tay be ala yettude sarso ko woni ko fop si mi yaay ka centre de santé fop ko non fawti pade jonti fop ko non fawti wondon no ha mi hebi on don kadi yeyi ka laptan jano ɓay ko toon mi finance don o finance fof ɓe mi garti ko suudu on say ɓe inni wo joni ɓe noddi mawɓe ɓe landiɓe wo konno noon fiyokkugol ngol bobo inde ɓenni wo kamɓe wo ɓay ɓe tooña wo joni noon foppu yiɓe tooña wo kamɓe ko ɓe tooña ɗon ɓe ala hokkude hunde ko maɓɓe ko ngimma ɓe inna miññiraɓe amɓe wo namen nene goto namen ben goto to ɓen ɗo wallan fus yoɓe selanno ɓe hiirilanno ɓe yiye ɓe hollito e musidal maɓɓe ngal dow to woyo ɓen ɗon kamɓe maɓɓe yoɓe yewti ko onno fi hokkugol ngol bobo inde ɓenni wo kamɓe ɓe anda fi mum ɓe ala hukkade to ɓen ɗon kadi fankiri no ñande o ko tan mbaɓen ɗo e koto Mamadou dow ton ɓenna wo koye ɓe yaw ɓenna joni accen ha e juma si juma on juulama en fotta e ɗon si juma on juulama mo kala yaara ko woniri toon ɓe accira ɓe hoore maɓɓe ko noon feƴƴi mari miñiraɓe ngel ɗiɗo jiwo ka gorko jiwo gorko goto on ɗon jiwo ka ɓe honto on ɗon kay ɓe wondi e makko ley ton malgré ɗum ɗo heɓima ha joni ɓen toon ɗo ɓe acci kadi hunɗon jiwon ton nene laawo immino fi hettugol non ɗon ɓayɓe potan mbaɓen ɗo ɓay ko ɓe dari fi ɗum on say ɓe immi ɓe yehi ley ton ɓe yaani jiwnku ɓe nulan nenan mawɗo ka flawa timbo ɓen ɗon immi ari yaani jiwnku yaadi e makko ɓayo yehi toon tawi mo wondi e kulle reedude o wonton no ha o fuɗɗi nawde tawi jiwnkum ɓay on ɗon kay ɓe giƴimo ɓenni o so yehi toon nayo ñaamu nayo yaru sakko o wonda e ɓen ton on say kanka ɗo yo waɗi ɗum tawi noon ɓen makodi e makko ɓe noddi ga ɓe nuli wo koye jiwnkum hewti yo artu ko maɓɓe wayi taw won toon maayo toon joni wona ko kamɓe wari on say ɓe nuli ɓe immin ɓe noddi ɓen makko ɓenni wo koye ɓen ɗon yahamo ɓe ƴetti ɗo moto ɓe yahanimo ɓe artirimo ga voilà donc musidɓe on wonɓe sibude assistance humanitaire d'urgence ko kala ka wontirɗan salmini yamurade moƴƴuɗo haray miɗo holla julɓe allah ɓen fou voilà nottuɓe lan ɓe bimbi koye nilam jingu ko duuɓi sappo mari ko ɓamiri sullel yomte ko 14 ans mo mari haray kadi je vous informe dès auparavant c'est pas l'âge qui compte ce qui compte aujourd'hui cette fille elle est orpheline de père et de mère elle a été séquestrée ils ont abusé sur la petite donc elle est tombée enceinte. Elle a obtenu cet enfant. Ça fait mal au cœur de voir aujourd'hui une fille qui normalement devrait poursuivre ses études. Elle est à la merci de tout le monde en fait. C'est après beaucoup de tentatives que le Wawi arti de Djinkou, et arti de moi de famille de maman. Hande Djinkou nous doit aller avec son enfant. Ça fait mal au cœur. Surtout que moi, j'ai écouté l'histoire du début à la fin. Avec sa tante qui est là. Nyane nembe ya no kunjinga sudu. Betaimo eno stoki mo sudu. Himo tuni. Ko ya tata yasi. Himo lu abenima. Uni palbe je do lotani. Si be dugi yanu hetti mo dole. Arti mo kama peliya. E wa lotu de mo. Andi te musibe. Sineni wono wurno. Oyi ko jombutuɓe ben makko ɓen jombutuɓe biro makko ɓen ko ɓelle kadi fembimo ko ɓe waɗi mo ɗum ko waɗa ɗo musidɓe kono won tini famille on musidal ngal jooɗi waɗi yewtere ɓe buumi muran ɗum ɓe buumi ɗon ɓe suuɗi maɓɓen ɓe hollitali laamu ngu ene musidɓe ko ɗum mi holli ɓe ɓa mi ari ɓeɗi ɗum ɗo fof ko jandu min ni menen min wawata hikkanade o yoso ɓe naɓa o ɓen kasariya kono partenaire ɓe amen ɓen wallitoto min fiwata avenue jonka boni et puis minen mari golleji boyi si min daari hande soñjaji ɗi woni ɗi ka hoore amen min wawata min golay dossier goto parce que nous même nous sommes abattus moralement kono parce que quand même
c'est une organisation sans travail. Je pense que c'est normal aussi de s'impliquer davantage. Mettez-vous à la place. On va se mettre à la place de cette fille. Si nene o no wuro no ma bora makko no wuro no hande musibe. Hay si dum do hebi no jonko. Taw si ko ni woni no soro makko. Mo satti no yurmi. Nyande be mo wadno ma dum. Ramonto be wadno ma dum ka ko honto. Koto. Kono fetti c'est bon, kono fetti. Dai mi minjiraɓe am ɓen taymere yehi ka jande ɓay min arti min hiri ka terrasse ɗon ha min révise on say min waali wona ha min mi yaltu mi tawi ƴiyam no yaltude hen on say noon mi yalti ka yaasa mi jooɗi ɗon ha kono mi wattana liila e mum fayi wonno ha weeti bimbi mi ari toujours mi yehi ko ɓe ko mi wowi to wullitagol mi yehi mi expliquani ɓe no woniri noon fof ɓenni wo gasi wo joni ɓe holla e famille on kamɓe kadi ɓe fañi on say mi hooti toujours mi yuɓɓay tawi ala ko mi yaha mi wonti ɗon si min ni arde ka famille an on dowga ɓenna ɓeeɗo fus ɓe gaynantaram si woni kamɓe ɓe itti junngo yan haray ko min anndi ɓeeɗo ha hande ɓeno addandema ko ñaama min nawa o ɓe yokkordema coñci ka ɓeno yoɓandema ko ekkol min nawa o ɓenna aw sa iwiɗo hara suufidama on say ɓe hulɓinalam ɓennalan si woni mi yalni ɗum goɗɗo ma si mi yalti ka suudu ɗon si ɓe ari ɓe luttilan ɗon ɓe waray. Voilà musidɓe on wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence donc kare miɗe weltani meɗen ceerno wuraade miɗen wiyon assalamu aleykum miɗen salmini kala ko fotowna seeɗa musidɓe haraya en tant que cette fille on voit en elle une fille qui est victime de beaucoup de choses. Non seulement aujourd'hui elle a abandonné ses études, elle ne vient pas à l'école. Vous vous imaginez? Elle ne vient pas à l'école. Parce que au groupe de Djangali maternelle, selon les informations, de Djangali maternelle. Vous dites que c'est la première année. Hande lo ni mo doit no wadde ayoti collège ka. Imaginez? Elle fait la 9e année. Elle a abandonné ses études. Elle a un enfant aujourd'hui. Je dis aussi, en julite fenting hala kan musibe ma ebe nane ko be makante ko sene tolera to assalamu alaikum wa alaikum salam nanato alhamdulillah yep dal nula ni men ka be yoti men haray map ne ko ni ko ngade naam fi o jodo ko non ara joni meɗen junni ko ngo yo ma kamɓe kono situation fi situation on ɗo fi min on komi falti kon fimu o joɗo bureau makko taw ko yayam ni donc ko mawɓe ɓe kankalaɓe mi anda ko to kankalaɓe on ko maɓɓe ɓen yaltuno ɗo yi bureau makko inni no falamo mawɓe amen ɓen ɗo ɓe ƴettimo ɓe ƴetti bureau o ɗo ɓe hokki ɓe mawɓe dewgal sunne farilla kono ɗum fof ɓaari min mi ala ɗum mo mbaywoni ɓe hokkitiri jungo tawi oɗo jo ƴettuɗo reedu ɗo haari on sahi mo fota aɗo hewtalo bo mo tambiɗo aɗa fembaka ko kamɓe ƴettuɓe ɓen nene makko ko kamɓe fembimo ɓawoni ɓe okkama nene makko ɓe okkidamo e ɓiɗɗo on ɓe inni min okkima oɗo min okkidima e ɓiɗɗo on ɓe fembimo ɓaɓe fembimo ɓe ƴetti inde nden ɓe okki jaaje maɓɓe bon ɓe woniri noon ha donc ɓen maɓɓe nawni feƴƴini ɗum ko biro kunjiwum ɗo ɗo ɓe nawde hayde heɓi ɓiɓɓe ka ɗo ɓe nawde ɓe heɓani ɓeɗo ben on no ben oɗo on ɓe heɓani ɓiɓɓe ɗiɗo gorko goto e jiwu gotum kono ko jiwu kum ɓe atti heɓude
watti ɗo non gorum on bon biro ɗo nawni nder ɗum ɗon o feƴƴini ɓawni ɓe feƴƴini bon famille on ɗo ɓe geri ha fi hettugol ɓe gorko jaɓal gera tappa kasa wolaɗo ha ronka kono kanko gorko on o jaɓali ɗum ɗon noon fof koko watta ɗo har min mi ala ɗo har mi tabita ɓay min ko ouvrier mi watta min ko maçonnerie mi watta tawi miɗo ka cahi ɓay on waɗi oni mi ari ɓe explique ni lan min ni gasi probléme ala ɓe woni ɗo ɓe woni de kunjum ɗo min fayda kaka sakkitorɗo hay min mi andi ɗum hari mi andama kono miɗo andi ɗo ko ɓiɗɗo yayam kono ko miñan am mo mi hikkodiriɓe mum ko on o ɓuuri andude ko kanko on ɓuuri wotodirde voilà bon ɓe wondi ɗon ha no jinko jettirnireɓe ñande goo miɗo jooɗi ka l'école ka ɗuma ga ka saare ga onno ka o l'école on ɗo ka ɗuma ɗo voilà jogono ɗo wiyeteɗo ijatu nde ñande o tawilan ɗon o indira o o babe min na o esse a andi ka tigidanke o min tigidanke on ɓeni tigidanke ɓiɗɗo yaye mon on ɗum min mi andalde ɓeni he ɓeni wattani le kunjum ɓeni kunjum ko reedum no min kono kunjum woni reedum o jombaka ɓeni he ɓeni kunjum ko reedum ɓawni mi yuti golle mi ari mi nelanimo mi nelli rewɓe am ɓe ɗo ɓe yimi ɓe aranimo mi ari mi landimo on lan o ko bemma ko reedini donc mi moɓidiri famille on ɗo min tumbodir ɗo min yewti ɗo ha min joni ɓe accu min yewta ka saria kono ɓe jaɓali famille gorko on ɓe ñoƴƴilan ɗo ha ɗumanni bon ɓawni oɗo are on sahe o jibinayi ɓe ƴetti oɗo ɓe jonnimo famille maɓɓe on ton sen jogono ɗo ɓennamo mamadou ɓe jamimo ɗo sendede awa o joni woni ɗon ha o heeɓi ɓawoni o heeɓi laati ɓe ronki considirde fi inde nde gorko on watti beŋoɗo watti innude ɓe toñemoni par ce que kanko o nanda e ɓiɗɗo on ɗo ha on sa min mina ɓiɓɓen fof wata nandude e bemmum donc bappan on sa noddilan ɓayiɓe Conakry ɓe innilan joni yoɗo yo yaw ka fulawa ton ha bobon wutta seeɗa après ko soit o ara mamum ɗo wona kamen ɗo ma wota Conakry voilà joni noon ɓayno no fof waɗi fenno sayɗo ko honto fewni ɗo gono hen gorko fewndo sayɗo ni mi nodduno gorko on ɗo mi landimo min joni ko honno mi joɗɗo fi situation jiwko tambitagol famille gorko on taw donc tumoɓe noon ɓe tummodira e gorko on tumoɓe noon ɓe tummodira e gorko on donc min ɗo gorko on ko kawmi innata ɓe ko moodi yayam mi falaka heɓade majɓe ton piiji gono ton kono ɓay onon famille on hiɗon ɗo mi faala onon ɓe ɗo yewtidogi maɓɓe yeɗɗo languɗe ɗi kono hunde mum mi hettaki ko laaɓi tan hunde min hendaki ko laaɓi ko hicciti ɗon yayam ɓawoni arani jiwnku nene goto oɗo ɓe ƴetti jiwnkun ɗo ɓe naɓimo ka fulawa ɓawni jiwnku yeehi ka fulawa o woni toon seeɗa ko nde wotere mi nani gorko yahanimo ka fulawa toon ni nde ñande ɓawni gorko ari kamen ɗo konno ɓe natti ɓe wooli yeeso ɓe guranden ɗon ɓe inni o bon wo oɗo ko ɓiɗɗo hanni oɗo si goɗɗum waɗimo mi soka on ha mari kono laati nandi famille maɓɓe on nga yewti ɓe goɗɗum ɓawni mi yewti minni min haram tawnoɓe ɗo na ɗo mi wonani ko saria mi yahani joni noon no maali ɓe ka saria gila ɗum ɗo waɗi ko ɗo ko lerɗon ko fiɓe inni ɓeɗe tiɓiɗe ma no namontata ka saria par ce que fiyon noon wano on ka konko ɓe wolɗum fimum koye joyi ɗon min hettay koy kono min hettira koy joni noon ha joni on hettali ɓen noon ka mi hettaɓe taw min ko hombo noon mi habbi ko bappam mi habbi par ce que bappam wi mi habboɓe ɓe ara allah nalawade ko ɓen mi ɓay oɗo ko daɗali ɗon gorko no jombi gorko on jomba joni gorko mawɗo e suudu o jomba jiwoyno e nder suudu hawrata koye jiwoy hawray maɓɓe ka waccalo hawrata ɗo koye jiwoy ka waccalo ɗo ɗon o accata ɗon e ɓunjum ɗon ye
hala gine joni oɗo dolama bobo makko ndare bobo yiɓi lebbi tati bobo heɓi lebbi tati ye allahu akbar ɓeɗo holli wondema ñande nden ɓe yanno jinko tawi mo suka e suudu o lotota ko o ñamata o huppata moɓɓen no bankimo e suudu mo minni mi anda e o a o jiwnkun andi ko reedu noon mi wi e ko reedujo wo hi minni aw mi ari mi yeeti moodiya minni a minni darte tigidanke moƴƴa nani minni min minani de ko reedujo ɓe wi aw min ari min wolani tokora makko ɓe hokka ɓen inde mum nden ɓe wolani ɓen no ɓenni aw joni ɓe yahan tokora maɓɓe ɓay ko kamɓe hokka ɓe ala jaɓutude ha ɓe anda pour jaaje makko ka wonno ɗon moodi honno moodi jaaje makko on o ƴettunoɗo ɓay ko famille on gorko ɗon toujours ƴetti ɓiɗɗo nene mawɗo o ɗo kadi ko kamɓe wondunoɗa mi yeeti on ɗo minni andi ɓe miɗo nande no wowlede tigi danke ko reedujo ɓenni oyni hiwo kankadi aɗo nani kono ɓe inni on sumate ɓeyni so o immi ko yaha min inni min alamo accude ɓe noddi téléphone ɓeɗo ɓe ƴetti téléphone on ɓe yewtidi e ma e ɓenni wo ko minneɗanimo yo ar on sumati ɓe yaltinimo himo tuuni son hiw mo daratamo himo luuɓi mo watti wuude hi wata ɓe yoka sayi on woni golle ɓe mawɓe fos ɓenen min anda ko kaare ɓe asata kat kaare on sumati ɓenni wota ɓe naɓa ɓe ɓe fotti e ɗum ɗon so yi mawɓe joni a taway ɓe fotti e ɗum ɗon ɓeya haali ɓe won ɗo ha kono ɓenni jiwnkun joni koyo woni ka famille gorko on ha o heɓa so heɓi on sumati nende la makko on hettamo o won ɗon ha o heɓi kono toujours ɓay haɗa ɓe alamo minen min landotoɗo minna ɓe kippudema oyni ko ittiri ko oɗa kippi wode ɓe ala arde ga ɓe ala kippude ɓe ala junnude ɓe fotti e ɗum ɗon ɗo nini kay ɗe balɗe ɗo mi noddimo musidɓe ono wonɓe siwde assistance humanitaire d'urgence tawi ono lota on ɗum ni ko wawɗon buude ndu ɗo muraɗo ha o lerɗo ni kunɗoji mum o jangi hikka kono sa waɗa janggo rowane haray kono woni faale ma joni ha min ɗo komi faala so tawi mi wi ko wallitono ɓeɗo kay haray souvent ɓe okipi tawi mi wawata fuɗɗitani e joni kono mi wallirtama jangga komin bambo bobo men yobo menen ka komo ƴettoto bomma ha ɗo ko si famille on jaɓi wano ɓeɗo ni si tawi woni ɓe jaɓi goɗɗo e maɓɓe jogitano lammu ɓay ko 12 heures min yaltata wonde 14 heures kono ɗuuɗa ko min yaltata 14 heures ɓe jogitano lammu simi yeehi ka école mi arti yiyattam ɓe yaha ko saari ɓay ɓe yeeye kono ɓe yeehi wose saari ko place pero wonta ɗon tawina inde maɓɓe nde wonta on sa mi ƴetti karne o mi mari mo haɓɓe ari mi landiɓe ɓenni o aha ko karne ɗo wonda lamitarde wonde mayna mi woni ɓen ma minni minni mi landi on explique nan fi numuraɗo ɗo aɗa anda ko moni ɓen ma tawi mi andana kamɓe woni ɓen ade maɓɓe ɓen ɗon yimmi yeehi ɓenni minen fento ari ɗo min hokkimo ɗo nenema hari goto andamo ɗo o andaka minni onon on ƴetta ɓiɗɗo mo hokkon mo anda ɓenni wo hiye kamɓe hari ɓe anda ɓen ɗon minni a dummuraɗo ɗo explique anelan ɗum ɗo konno woni ɓen jaɓi karne on seeki ɓenni wo ko ɓe inni kon ko ɗum ɗulle kay ko ɗum waɗata jaaje maɓɓe inni wo mi yiwata ɗon ko ɗon mi woni wonde ɓe komi hokka ɗon inde nde ko ɗon mi woni wonde kamɓe ko ɓen toujours ka mi holliti woɓɓe gono dow ɗo ɓen naɓe onkul maduri mi holliti ɓen ɗon ɓay ko ɓen ɗon mi suusi mi wotodiri e mum maɓɓe ɓen inni wa ko on ɗon nde woni ɓen ma minen ko on min andi ɗo ɓen ma minni min ka mi fanki ɓay goto e maɓɓe ala jaɓude la wallitade komi woli o ɓen na hinano woniri ma ɓen na joni mi nodday kawraɓe ma ɓen ma kotiraɓe ma ɓen mi wonna cela veut dire ɓe seeki e honno ɓe seeki livre ma on ɗon ɓe seekima Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum, mes amis, je vais à la même fois, je répète encore pour une dernière fois, on a un live d'or, c'est pas l'âge qui compte. Je dis que le statut, j'ai dit, c'était pour 10 ans, parce que c'est qu'on m'a informé. Je suis venue sur les lieux, j'ai dit qu'elle a 14 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Mais donc, Andy, Hande Kamel Lagine, Anne, ici alors qu'il habite, toro alla yo ala acce hore ɓiɗɗo ma on
hanyande o wawi hunnangol hoore makko piiji par ce que si woni ɓiɗɗo ma doolama si woni a heeɓi masibo haray hande ko biro hay duwaɓe ma walde ɓen ɓe wallatama ayiye worɓe ɗimmo e maɓɓe ɓen no wallito kadi ɓe wonɓe worɓe wadde so waɗi ɗon piiji sina ɗum so son un peu mal aloray fi en fo en duumaɗe haalugol duum kono ɓe amali ɓe wi jiwnkun wondema ɓe doolimo ɓe heɓinimo o bobo musidɓe joni min yiɗa e makko ɓe no ton kadi o moyen en wawata immagol jonnidire juuɗe ventile information o sauve koyeɗon jiwoy kadi koye wonkoye ton tan ɓe doolu kadi koyeɗon jiwoy ɓay ɓiɗɗo gorko e mawɗo si tawi woni no wondi e rewɓe suudu ɓe jomba ko hatta ɓe hawra e ɓiɓɓe maɓe ɓe ɓiɗɗo gorko si jomba no wondi e ɓiɓɓe rewɓe ka suudu ko hatta o hawra e koye jiwoy famille ji ɗin jooɗo waɗa mumuru bumuru fiwata goto andu kono ɓay hande Allah mo wiyo ande na ɓe noddime men ngari ɓe noddime menen min fillanike ɓe noon kono musidɓe andite aduna andantako o bobo heɓaɗo ɗo en anda ko ndungo bobo wonta janggo o bobo heɓaɗo ɗo hino wawi wonde lanɗo o immo wara o soga kala musidɗo maɓɓe o soga kala hay wonnoɓen tawaɓɓe no par ce que ɓe tigi no tawte muranno ɓe ɗo tigi no tawte muranno ko waɗi a wawata andude nene goɗɗo ma yi ben makko ma yi hiɗon etti ɓe waɗi ɓe mawɓe hande iwata koɓe waɗi kon jingo iwata e makko aduna joni noon kon jingo wafeti makko kon par ce que o yanni bonde joni o natan o yalti l'école imo waddi e bobo no moyndemo ko ɗum o ñamata ko ɗum o waddata ko ɗum o ñamata musidɓe waɗe hoore ɓiɓɓe mon ɓe selon duuɓi sogataɓe on heɓay hakke wondi kam par ce que fi honɗum hiɗon jeydi e nene kunci o nene makko wirni musidɓe nene makko jara wirni anditeji on ko holli joni wondema o anda hay wona ben makko ka kayitiji woni ko sur d'entretenir son enfant parce que laawi ki o heɓi musidɓe yurmodire musidɓe mo haalade ko nga haala fenade oɗo jiwo ala ko tambitoni ala ko yurminamo simo marno ko yurminamo hande hewtatano ɗo bo makko yiɓi lebbi tati ko ɓen tamboto attention s'il te plaît tu vas faire tomber le téléphone vous savez donc musidɓe hay mine tori en balla on ne va pas lâcher cette petite fille on va l'entretenir entretenen o musidɓe entretenen jiwo on joni ɓay ɗoni andi ke ɗo hande kadi feere ala ko ma ɓe hewti hatum ɗo feere ala ko ma ɓe hewti hatum ɗo soni ha ɗumanni ke ɗo lansama ɗo ha laamu ngu gandi andi ɗo haɗa min mi ala feere hande kadi minen kon ɗum on no ɗumannorde ɓayi o programme ɗo fof koko waɗi ɗo ila ka o okkiti bureau o okkitira ila ñande bureau o ittano ko fulawa adda ka amen ɗo mi a ari min mi ala ɗo mi fayda sakkiti on ɗo mi ande bureau makko noon ko yayan tigi singa ɓen an ɗo hande kadi meɗen heeɗi o na mene wonno heɗade de ko non jeeyi o ko non hani immagol waɗon ko tuwaɗo waɗi ko naɓon par ce que tampuɗo mo tampa fof no fota ka sariya ɗum woni tampuɗo mo tampa ko ɗum joɗinani sariya on ɗo joni si tawi woni on fof on ƴillitiki jinkuñ ƴillitiki fof andi min ɗo faale hango ɓay mi wataɓe feƴƴitade kamɓe koɓe ƴettuminiraɓe ammen tentinnon jiwngum ɓe ittamo ton ɓe addamo ga ɓe wonda e makko par ce que hay ɗum ɓe woɓɓe maɓɓe wowlino kono mawɓen ala jabude ɓe oywa ton ko ɗum wanno so ɓe ƴettimo ɓe laɓimo ka fulawa fiyo ɓe woɗɗodir moƴƴe kono ɓe immi ɗo kay ɓe yoɓi paasi ɓe yanimo ton o arti
tant que ɓenno e yaasi jiwku wata yiwde toon par ce que men fof ko noon ɓe marirno men ko suudu toon nene laawo ɓe ƴettamo ɓe naɓa mo nokkugo e toon min ɓe ittamo ley to ɓay ko ngorum ko kamɓe andi ɓay min na ande ɓe fuɗɗi lawolande o naami ɓiɗɗo maɓɓe kono si ɓe jaɓata nokkugo e men yalta ha juldere pusse mum nokku men yaltata men yal tentin noon min komi wooli wo ko ella komi wooli wo ko ella si minni ɓe accu men ara dow ga deññande ɓe piyammi ɓe yennammi si ñiiri ɓannama nayi mi ñaamudi ñiiri ko ɓe accu ha ñiiri ɗi ɓannde ɓe yennammi ɓe emminammi ko hoore ñiiri ɓe raɗola ko suudu ɓenda simi naati nder toon ɓe hirsayla koɓe sendidirmo e jiwku koɓe ittuɓe fof maɓɓe ley toon ay kamɓe ko aaden feereɓe ɓe wona koɓe won ɗon aaden feereɓe. Continue à penser à ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, pardon. Donc, arrêtons de dire aussi. On va revenir pour très bientôt, Inch'Allah. Pour l'instant, on va d'abord laisser la famille agir auprès de la justice, auprès des autorités compétentes. Mais juste après, quant à nous, membres de l'ONG, nous sommes là. C'est pour une manière de vous informer de la situation de la fille. Donc, ensemble, on va essayer de l'assister pour son enfant et surtout ses études. Inch'Allah, si elle fait ses études aujourd'hui avec son enfant, il se peut qu'un homme soit pour l'épouser aussi légalement. Arrêtons, mais faut dire, on va essayer de faire quelque chose pour la fille. Encore une fois de plus, qui n'est bien son dos. Je suis une femme forte, donc je dois faire la fille forte.